na sila mo. Oh. Kay manong mo park man dito sa Radisson, maglakaw man ka sa street. Dangerous pa mag-across ka sa street. So, kini cellphone lot. Daghan nagkubat diha libre. Once nga moabot na sila, mo drive ra ka og pila ka minutes. Mo enter ka? Doon na ka diha sa kuan. Di ay. Oh. Aron dili na ka magbayad. Free ra man ang cellphone lot. Nakita ka sa cellphone lot, mauna sila nang cellphone lot sila. Mo drive ra sila mo dong dire. Doon ra. Nya ato ta sa kay adto man to sa departure. Na naman siya sa departure. Ari ta dire. Kay ko ano departure man na. So ari ta sa departure. Kay arrival, di man traffic po. Di man traffic. Di man traffic. Departure is easier for him. Yeah. Siya sa ibabaw. Lagi ko nagtrabaho diha. So dili ko diha. Di man traffic karon. Wa kaayo nga pasahero nga. Usay ani ay bumper to bumper dire. Bumper to bumper. So kini mag-drop ka sa pasahero, di ba? Kay mo naog pa man siya. Na. Ay departure siya nakuwat na ron siya. Sa Iba Air. Sa Iba Air. Sa number 5. Number 5. Ani mo kung pick up. Jadi kas nga mga 1 hour ko nagkuwat dire, so giduo ko sa pulis. Mayo gani kay ang pulis kay kailang ko nako. Siya pa jud pick up sa conference sa Luzon. Okay, mag-ana mo pudlabay-labay. Ay mga pulis Masuko na sila magdugay kaguwat. Duulon mga pulis. Ipijing ka uy. Pijing ka nga nung dugay. Ato ta sa Iba Air. Patos to mo Iba Air, door number 5. Ngay nawag. Kajit. Hello? 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 Asa mang Iba Air day? How come they call me? Dara Iba Air. Alipin. Okay. Ya, sudah na ngari? Di namang ta sa gawas. Jay, tingnan na ni Sude. Bisa kasar natin. Sige. Silinlin na at ilinlin mo dong. Pumular ka kung Pilipinas dong, siya na isa'y tawaga dong, ha? Mga play ra bitarog trabaho. Di ko mo trabaho kuan Thursday o karon o Friday basta hindi na sa kung. Sige bukti ni Welcome. Welcome. Sige. On the way to pick up Mark. Mga makadulog kung white fry. Mura ko na nagkipdigi. Ate Cecil is opening her new Lennox dinnerware. Sosyalan. Sosyalan na ni Day. Thank you kayo. Kung pag-introduce ani na ako. Very nice. Ikaw ginag-introduce ani. Sosyalan ni si Ate Cecil. Handaan. Oh. Way. Show what you got. Ay, sorry. No problem. Okay, look at this. Oh my God. Kadaghan box ani. Okay, bye-bye. Balik lang dali. Daday mo mga pagkaon. No problem. Nadali mo kato ubay? No problem. Okay, see you. Okay, balik na dayon. Oh, diretso rin ka. Magali ka lakaw, pabalik ko na dayon. Ana uli nako. Yeah. Okay, open it. What's inside? It's still in the box. Let's just open what's in there. Okay. Mao na kung tanan. Ang tanan. There you go. Dara. Manay. Good. Kani wa na ni sila. Mga partner ni sila. Labay na sa ni. Open what's inside. Okay. Ako So, parang giablihan gini para ni Mark. Giablihan jud na nimo para ni Mark, Yeah. kay abot na gikan sa Pilipinas. Philippines. So, Oh, gamito na mo gabayng bowl. Unya, na ang kini ang dinner plate. You take this out first. Okay. There you go. Okay. That's the big one. These are the dinner plate. Pero ang imong square la to Yeah, I ibigay. got the square version. So It's we're okay. gonna use this today. It's still good. So I'm gonna rinse this, Okay. and then this is the dinner plate, And the and salad then this plate. is the bowl, and then Salad plate. that's another day.
Magaragay dito. There you go. Bali. Oh, nabaligi ay. Yeah. There you go. Nag-hosla na ako. Oh, dara, oh. Yeah. Dara, oh. The dinner Lain plate. pag yung gamay yun. Yeah. In so pag ini. the dinner plate and this. Dinner plate, kini unsam ni siya. That's the... No, this is salad plate. Oh, salad plate. The small one is salad plate. Oh, this That's is the cups. Perfect. The cup. The cups. Wala saucer? No, just cups. Your cups, no? Perfect. Okay. So, muna yung tanan, okay? ha? 24. Review, ha? The dinner plate. And then, the salad plate. Good job. The soup or the bowl. And then the cup. So, there's 4. 4 times 6, 24. Oh. Very good. So, wala din ini siya yung saucer. No. Wala saucer. At least kani, nakay para sa sabaw. Mm-hmm. Nakay para sa imong unsa imong Kape. kape. Or ang ako hot cocoa. Nakay para sa imong salad. O nakay dinner plate. Yeah. Alright. Asa ka na? Nindot Look at kayo. this. Nindot kayo. Happy. Ate Cindy. Bye for you. Kamusag, pagpalit. Kamu na po. Linux na po mo. Linux. Hello, I'm back. Did you miss me? Yeah, okay. Thank you, day. Pagbalik. I have chicken with Yeah, me. there go. Inito ni, pang-init na nako, day. Ang mga pagkaon. Wala, sorry, day. Okay. Akong gidabalik ang balbakwati. Oh, kay na, giinit na ko. Akong gidabalik ang balbakwa. Okay, return na to sa bowl, day. Oh, Nagdali-dali, dyan ko kay gabutom na. dito. Tara. Tara. Watay ko Hello, magmukbang ta karon. Hello. Hello, hello, hello. Say na, naani ni lumpia. Pansit bihon nga hinimo ni Inday Richel. This from Richel. And balbakua. Ug monggos. Munggos kang lini. Kini gikan sa ning lini ang turon. Da, nay munggos. Ngay chicken gikan ni Inday Ima. Tagay ko kanon day. Hi din. Pag hi. Da, bagong abot Hi. Sige, magmukbang ni. Bahala na man ang mukay. Okay. Thank you for watching. Bye. Sige, paglaro. Ay, madali. Mga unta kayo na, gutom na. Ay, nagang pagkaon. Oh. Gaon na mi. Kaya among pansit bihon. Balbacoa. Lumpia. Balbacoa. 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 Pa na. Time to eat. Lanso. Dagan man po na Mukbang reklamo. ta, mukbang, kauntag pansit, lumpia, o Balbacoa. balbacoa. Yan na pag sabaw. Ay si Kwapi. Yeah. Mga unta, thank you for watching. Mga una ka day. Hello, Nami. Gutom. Daghan kayo kaon. Kauntag maayo. Yeah. Na ay turon for dessert, lumpia, bihon, pansit bihon, then balbacoa, kini balbacoa, and some vegetable soup, and then munggos. Ato ni, kayo na munggos. Na munggos. Yan na ang sexy nga lady. Hello, I'm back. And then, dapat siya chicken, dili? Yeah, there's sweet sauce for the lumpia. And si Kwati. O ang bagong arrival nga si Dodong Mark. And then si Dodong Gabriel. Si Hi. Hi, Grandma. Si hi to Grandma or amin kang Grandma? I'm please, Grandma. I love you. Muna imong, and that's your table there. Si hi. Dira kung ano, adopted daughter.
Adopted daughter, may ako sila. Adopted daughter and my adopted son. Saka kumpleto na. So, happy family. And then my grandson. Lagi na. Bago na, day. Sige, magmukbang na ta.